Ladies and gentlemen, boys and girls, my people from Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Europe, Tanzania, wherever you from, wherever ushobora kumva voice, ndi kuvugamo, ushobora kumva ururimi ndiko ndavugamo, ndakuramutse cyane ndakubwiye tamaro y'Imana bane nawe, I hope ko biriko biracamo biriko biragenda neza. So today ati guess what me people, murabizi uri inzu nyumva cyangwa ukambona, bafite bishasha ndakuzani. Of course my name be Black de la Rwanda de la country the MC. Original facile depuis 257, the master, the teacher, aka the vibe killer. You already know me people. Uri kurabona kuri screen zawe ifoto ya the one and only artist, best artist, umuririmbyi mwiza. Uramwita Diodone cyangwa ukamwita D1, umwita icyo ushaka cyangwa Mr. Mitoma, Dr. of Love, bitch amazina atandukanye. So guess what me people, this guy uje ukavuga ko atamuririmbyi mwiza, uwo buri umubeshi. This guy uje ukavuga ko ari umuririmbyi atari mwiza, adakwiye award, atamerita kuba artist international, wabubeshi. But mwibuke ko Miss Yahera back in the days umutipe baravuga ko ntashobora ronka ntaki lebo arimo, reka tuvyite lebo iteka music arimo, baramuteguriye show yiwe yitwa Born to Shine. Muribuka ibintu yakoreye mu Kinama guys, muribuka ibintu yakoze mu Kinama, yakoze show ya mbere, performance nziza, ni numwe mu baririmbyi ba producer, umuririmbyi ashobora kuririmba yipfugiriza guys, akubita music live ngaha mu Burundi n'abantu bangaba bishoboye. This guy tuze twibuka guha ama credit abantu bakiri. Iyi foto uri kurabona imbere yawe niyo muri show ya La Boss concert guys. La Boss concert ukuntu yayiteguwe, benshi murabizi mwana bibonye, benshi bose bari bahari baperforminze neza kandi barabaririmbye beza. Muga mwibuke yuko this guy abantu mwese mwashitse muri iki kibanza, umutipe yakoze performance kandi yiharaje gutwara aba baby kuri stage guys, aho yabonye ko gutambana n'abafana biryoshe, gutambisha abafana, abantu baje apana kuza gusubiramo za ndirimbo zawe nkuko bisanzwe bavuze ubekinge. No guys, this guy kinaye karakora guys, manze mu kirabe neza. Umutipe ariko akora ibintu abandi batigeze bita, abandi barazana abadansere bagatamba b'abahungu bikiniki, but this guy yarabonye ko harakenewe impinduka, harakenewe creativity muri bintu nganya batipe baza bakora guys. Muze mwibuka rero ikintu nashaka kubabwira ko kuno mutipe nuko mugomba kuba novuga gute hange mu mwame mugavye kuri umutipe, kubera ko ntamenyerwa. Yarakoze indirimbo, arakora amasingo hit meshi single song, barama hit, yaraje araduhindurira, akora EP mwarayibonye, ariko abarimvyi batandukanye kandi beza guys. So guys rero muze du supporting umuziki ndundi guys, abatipe basohoye imiziki mu sharing, akoze ama concert, muze nta kindi kintu ngo nje kubabwira ngata kubabwira ngo supporting umuziki Burundi ahantu ugeze. Nimba warabonye umuziki wo mahanga uvuzwa mu Burundi right now nta biki hadi, so ndakubwira ngo making ashobora ko kandi subscribe, nimba utarayikanda n'imbere yawe bigitukwa dusube duhure ndaguha izindi content. Yeah man, big time people.